Tunapanda hivi ama hivi. Kaunti ya Kitui ni imwe ya kaunti iria igumagirwo ni ihinda iraya ria wagi wa mbura, na mahinda kwa mahinda thirikari yanakorwo ikingirira na kwatura gicigo giki na irio cia uteithio. Muoroto-ini wa kweheria unduire wa kwarira thirikari ruhi, riu arimi mwena ucio ni mambitie mubango wa kuhuthira mai ma njui ma mbura iria irigite kura kwandandura muoyo wa gicigo giki urimi-ini. Tulianza na ikundi linaitwa Iman, tukapatiwa ndawa na mbegu. Na kwa saa hii tunaendelea, lakini ile natusumbua zaidi ni hii tuta. Katabila hii inaitwa tuta. Maana tunauliza ikiwa kuna mahali tunaweza saidiwa na account, tusaidiwe sababu ya hii grips inaitwa tuta. Katabila mubango wa kuhememera mai wa mianda uria wahurwo njeki ni thirikari ya kaunti ino uhete arimi riciria ria kuo migunda-ini na kurengera thithino yao kuo tabarĩra ĩrĩa yanjĩtie kwarũra mĩtũrĩre ya aingĩ. Area we are really focusing on is value addition. For example, the chili which cannot be exported and the tomatoes which are going to waste, we are going to partner with Jomo Kenyatta University, Department of Food Science and Technology, and we have already partnered anyway, so that we can make chili sauce and the tomato sauce and other sauces which are going to come from that, and also the other products that we have. Arimi marahinyiririo kuhuthira mweke wa mai maria matigarite njui-ini kurima kiria mundu angihota, oro hamwe na kuingira thothaiti-ini iria kumahe mbegu na utarani muiganu wegi urimi. Ukulima wa mandizi ni mzuri kwa sababu huu hauna magonjwa mengi, hauhitaji expenses nyingi, attention nyingi, lakini ukipanda kitu kingine kama mahindi lazima waanze kupiga madawa nini na kila wakati. Kama serikali tuna promote ile inaitwa sand dam. Sand dam ni ukuta tu ule unajengwa cross season rivers kama hii, na inafanya maji iwezi kukaa sana. Wale kuna wezo wanafanya, lakini pia serikali na mashirika tunahimiza na yanafanya. Kwa hivyo wakulima wamehimizwa sana wakaweze kufanya hiyo water harvesting. Arimi aria mambite tabarĩra ĩno kĩanda kĩa rũĩ rwa thũngũthũ mwingi ya rũgongo marĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera kĩo kĩao. Kila kitu iko hapa kwa shamba, hata mbaazi na lima na mioko, ndengu, mahindi na mandizi iko, maembe iko. We are going to be training the youth, giving them applied skills again through Jomo Kenyatta Department of Horticulture. We already have got an arrangement with them, and we are going to train them so that they can get certificates. We train them on short courses which will take about 3 to 6 months, applied, not academic. Thirikari ya Kitui inyitanĩire na cukuru wa University wa JKUAT kuruta ũtaramu wa ũrĩmi na mũno harĩ irio iria irabatarania thoko-inĩ cia mabũrũri ma nanja. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.